قال الله عز وجل يثبت الله سبحانه وتعالى كياس أنال الذين النزان آمنوا النزابة الله يأمنوا بالقول نقر الله عز وجل في قوله في سورة الليل فعما يما إلى الله سبحانه وتعالى من سو أعطى الله كسطو لاي يا وطا نفاق يدر رجيلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكتاتوችን እንዲሳችሁ ሰላማችሁ ወይ ይገራለሁ አልሐምዱሊላህ خير إن شاء الله. የጀመረው ሐዲስ شروط لا إله إلا الله إن شاء الله ከቆምንበት ጋር እንጀምራለን። بسم الله الرحمن الرحيم. يكون بقى هذكر برمات وحي السؤال الحسنى وحي يميلو لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا المتن وحي الحسنى الذي ذكرها الله عز وجل في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهي القول الثابت الذي قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. وعنها يسأل الله الرسل وأممهم حيث يقول تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيقول للرسل ماذا أجبتم ويقول للأمم ماذا أجبتم للمرسلين. فلا إله إلا الله كلمة الإخلاص وكلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي كلمة الفارقة بين الكفر والإيمان. ولا بد من الاعتقاد معناها مع التلفظ بها والعمل بموازمها فليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها وليس ذلك بمغن شيئا إذا لم يعمل بموازمها. فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفر في الدرك الأسفل من النار مع كونهم أي المنافقين يصلون ويتصدقون ويصومون وقد يحجون إلى آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي الحسنى وهي لا إله إلا الله الحسنى حسنى ملكم بملم تترجمال الذي ذكرها الله عز وجل أملاك الله سبحانه وتعالى داو الصوب بس سورة الليل كقدر عمس كقدر سبات في قوله بنقر لي فأما إلى اليوم من سو أعطى يسعط الله كلق سولي نفاق يدرجم في سبيل الله واتقى الله نفريت تنقاكم وصدق أنت بلو يعلم بالحسنى زيجار حسنى يميلو لا إله إلا الله نو شيخو يفسروت لكن جن بالحسنى يميلو بيلام قول نتفسروا بالحسنى بجنة اندالي سولج ملكام كسرى بتوهير لا إله إلا الله مع عنوان كتجبرة مع أو كتجبرة توهير لا لو سو يعني جنة اندمي جبا بالحسنى يميلو جنة اندالي يا منم على زيجار بالحسنى يميلو بلا إله إلا الله نو شيخو يتردد فسنيسره الناقر ولن للسرى لقريتو عقر إلال. وهي القول الثابت صني هنوچو قال تبلالج متى صني هنوچو الذي قال الله عز وجل أملاك الله عنده هلال بسورة الإبراهيم قدر حياة سبات ملاين دي هلال يثبت الله سبحانه وتعالى كو يازأنا الذين آمنوا النزا يامنوتن بالقول بنقر الثابت صنو هنوچو نقر إلال زيقار لا إله إلا الله في الحياة الدنيا بقربتهم حيوت بالدنيا ملاي وفي الآخرة بآخرة الله سبحانه وتعالى يازنات وللال لا إله إلا الله أنا معين وأنا أقول تجبر السو. وعنها أهن ميدا يسأل الله وعنها سلسواكو يسأل الله يتيقال الرسل ملك تنيوتشون يتيقال وأمامهم حزبوتشون يتيقال حيث يقول تعالى الله سبحانه وتعالى سمين الرسل
ፈለነስዐለነ ለዚነ ይላል ፈለነስዐለነ እንጠይቃለን እኮ ይላል አለዚነ እነዛን ይላል ኡርሲለ የተላከባቸውን ኢለይሂም ወደ እነሱ ነቢያቶች ከኑህ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጀምሮ እስከ አኺሩ ነቢ እስከ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድረስ የተላኩባቸውን ህዝቦችን እንጠይቃቸዋለን ይላል። ወደ እናንተ ነቢያቶች ምን ይዘው መጡ? ምንስ መልእክት አስተላለፉላችሁ ብለን እንጠይቃቸዋለን ይላል። ወለነስዐለነ እንጠይቃለን ደግሞ አልሙርሰሊን ነቢያቶች ወደ ኡመታቸው ምን ይዘው እንዳስተላለፉ እንጠይቃቸዋለን። ኢዕቡዱላህ እያሉ ነው እነሱ ያሉት ማለት ነው። ጌታችሁን አምልኩ። ፈየቁሉ ይላሉ ሊሩሱል ፈየቁል ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሊሩሱል ለመልእክተኞቹ ማዛ ምንድነው ኡጅብቱም ምንድነው ምላሽ የሰጣችሁት ይባላል። ማዛ ምንድነው ኡጅብቱም ምንድነው ምላሽ የሰጣችሁትም። ወየቁሉነ ሊልኡመም ለህዝቦቹም ይላሉ ማዛ ምንድነው አጅብቱም ሙርሰሉን ነብያቶች እዚህ ጋር ማዛ ኡጅብቱም ምን ምላሽ ሰጡ። እዚህ ጋር ደግሞ ማዛ ምንድነው አጅብቱሙል ሙርሰሉን ነብያቶች ለእናንተ ምን መልእክት አስተላለፉ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ህዝቦቹን ይጠይቃል። ፈላ ኢላሃ ኢለላህ የሚለው ላ ኢላሃ ኢለላህ የምትለው ቃል እኮ ከሊመቱ ንግግር ነች። አልኢኽላስ ጥርት የምታደርግ ንግግር ነች። ወከሊመቱ ተቅዋ እንደዚሁም ጠንካራ የሆነችም ንግግር ናት። ወህየ እሱ አልዑርዋ ገመድ ነች። አልውስቃ ጠንካራ የሆነች ገመድ ወህየ እሱ አልከሊመቱ ንግግር ነች። አልፋሪቀቱ የምትለይ የሆነች በይነ መካከል አልኩፍር በክደትና ወልኢማን በእምነት መካከል በአማኝና በኩፍር መካከል የምትለይ ናት። ፈሪቁ ፊል ጀና ፈሪቁ ፊል ናር የምትለየው ላ ኢላሃ ኢለላህ ናት ማለት ነው። ወላ ቡደ ጥሮት የለውም ሚን ኢዕቲቃድ ከማመን ማዕናሃ ትርጉማን ማለት ነው። ማዓ ጋር ተለፉዚ ከመናገር ጋር ቢሃብሷ በቃል ከመናገር ጋር ማዕናዋን ከማወቅ ጋር እሱን ከማለት ላቡደ ጥሮት የለውም ማለት ነው። ወላ ዓመል መስራት ቢለዋዚሚሃ ላ ኢላሃ ኢለላህ የምታስፈርደውን ነገር እሷ የእሷን ዘርፎች ሁሉ ነገር ከማረጋገጥ ምንም ጥሮት የለውም ከማመን ማለት ነው። በሷም ከመስራት ወላ ዓመል ከመስራት ቢለዋዚሚሃ እሷ የምታስተካክለውን ነገር ማለት ነው። አይደለ የምታስከትለው የሆነ ነገር ፈለይሰ ጥሮት የለውም እኮ አልሙራዱ የታሰበበት ፈለይሰ አይደለም እኮ አልሙራዱ የታሰበበት ቀውለሃ ማለት ብቻ አይደለም ቢሊሳን በምላስ አንድ ሰው በምላስ ደግሞ ላ ኢላሃ ኢለላህ ቢል ማዕናዋና ትርጉማን ካላወቀ ምንም አይጠቅመው። ማዓ አልጀህል ይላል እዚህ ጋር ከአለማወቅ ጋር ምንም ማዕናዋን ሳያቅ ላ ኢላሃ ኢለላህ ትርጉምን ሳያቅ ላ ኢላሃ ኢለላህ ቢል እዚህ ጋር ፈለይሰ አልሙራዱ በዚህ እኮ አይደለም የታሰበበት ይላሉ። ቢማዕናሃ ትርጉማን ካያቅ ማለት ነው። ወለይሰ አይደለም ደግሞ ዛሊክ ይህ ነገር እኮ ቢሙግኒን ሸይአን ምንም ነገር አብቃቃውም። ዛሊክ ይህ ነገር ለም ያዕመል ቢሰራ ቢለዋዚሚሃ ላ ኢላሃ ኢለላህን የምታስከትለውን ነገር ካልሰራ በዚህ ካልተገበረ እኮ ምንም አትጠቅመውም ማለት ነው። ወለይሰ ዛሊክ ፈኢነል ሙናፊቂን ይላል ሙናፊቃኖች እኮ ይላል አስመሳዮች ማለት ነው። የቁሉነ ይሏታል ወሁም እነሱ እኮ ይላል ወየተሰደቁነ ሰደቃም ያወጣሉ ወየሱሙነ ይጾማሉ ወቀድ በርግጥም ይሑጁን ሐጅም ያደርጉ ነበር ላኪን ግን አልጠቀማቸውም ማለት ነው። ወዛሊከ ይህ እኮ ይላል ወዛሊከ ይህ በኢኽላስ ማጥራት ነው። አልዒባደቲ ዒባዳን ሊላሂ ለአላህ ተዓላ ከፍ ላቅላሉ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዒባዳን ጥርት ማድረግ ወተርኪ መተው ዒባደቲ አምልኮን ማ ነገር ሲዋሁ ከሱ ውጭ ሱብሓነላህ መጥራት የተገባው ጌታ ይላል ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውጭ ያለን ነገር መራቅ ማለት ነው። ፈላ ኢላሃ ኢለላህ የሚለውን ቀጣይ እንለዋለን። ወላሁ አዕለም። ነኽቲም ቢሐዝቢል ቀውል